Kalkashri jong Special Judge Pokso East Giant Hills District Kalarai penram ya urunar ubadan keti ha kabalik be ijad batmu penyap ya kawi ka kena rin hapo ka district da kebaset patok Xi Jing. Uni urunar ublasyak rai penram udai ubalatip kerteng kum usurish bare ublasyak kem no hadin bala register case persya yu hapo Clearet Women Police Station haki kendon kat kum ke case number 3410-2022 bat lapan ngat hapo ke kendon an jong ke IPC bat Pokso Act. Hadin ka jing to okit ke babenia la cak cheat ya kat kum ke CS number 3/2023 tarik arpau kelalingkat arjar arpulai. Larai set patok shijunom ya usurish hapo kendon section 376 IPC but section 6 jongka Pokso Act nalor ke kuna ke bolong sanpau hajar tingka but set patok shis number ke kuna shi hajar tingka namar ke kambaman hapo section 323 IPC.